Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa nih? Sebentar ya, nggak baru online. Dari tadi settingannya berubah-ubah terus, heran. Kenapa settingannya berubah-ubah terus dia? Sebentar, gue setting dulu. Ini udah oke sih. Semoga nggak aneh-aneh lah ya. Semoga nggak DC. Kita punya thread, oke, tinggal satu, masih tinggal satu lagi biotik kita. Lumayan ya. Tadi pada kenapa dia anjing semua, anjir. Cung. Sekarang ada event apa sih? Assault on the Eagle. Ingin topan hutan belantara. Oke. Res extravaganza. Share point digunakan untuk membuat atau memproses bahan yang diperlukan. Meningkatkan share point meningkat saat momen menjadi lebih dekat.
Oh, oh, parah status kita jadi ini level 30. Pesan kan kayak pernah ngeliat ini yang 70 nggak ada. Handle bentuknya bagus ya. Cuy, oh kita ini udah banyak nih, nanti kita pakai ya. Udah ada 600-an gua, belum pernah gua pakai sama sekali. Kacau sih. Dapat berapa bahan ya? Kayaknya bakal dapat banyak bahan gua. Salt on the eagle. Ini ngapain ya, Miss? Oh, ini. Yang ini di gurun deh, yang baru ya. Mandi. Terobot kotor. Bisa mokir gak sih? Bisa ternyata, anjir.
bisa bokir kita. Kita lihat ini dulu nih. Siapa tahu ada yang, kalau udah ada yang kalau harganya turun 30 kita ambil ya. Lumayan ini. Kalau kena headshot langsung damage-nya langsung gede. Tambahan. Cocok buat dipakai di AK-15 ya. Anjir, mereka udah pada gold semua tuh, lihat. Kill Randy. Oh, dia mah ini ya kayaknya. Satu grup sih kayaknya dia ini. Kalau TM kita push juga lah ya, jangan mau kalah. Kita bentar lagi juga gold. Santai, kita harus capai glory pokoknya ya. Glory itu ini gold bentar lagi. Situ glory ya. Lumayan ya, udah naik dikit-dikit ya. Santai dah, kayaknya ini kita habis bikin. Lihat siapa yang meninggalkan game. Kita bikin 18.
1123. Ini dulu. Kita lihat makanan kita bikin 3 roti 3, ini 3. Oke. Roti 3, mana roti? Tiga, ini 3. Sisanya daging ya, daging 5 dulu deh. 6. Sarung tangan 74. Nggak ada damage. Gila, 26. Ini kita belum ganti, tapi bentar lagi 80. Ya, tanggung banget ya 80. Kita nanti gantinya pas di 80 aja. Drone kita belum, skill belum ada sama sekali. Modif, siapa tahu nanti modif langsung dapet yang bagus ya kan. Kita kumpulin dulu ininya, bahannya santai, nanti 80 kita modif kalem, karena kita player gratisan jadi harus memaksimalkan, jangan asal gacha-gacha. Ini udah bisa kita ambil nih. Kita craft udah bisa nih, lumayan kan. Tiga 8. Level 76. Oke. Karinasai.
ngambil ini dulu kita. Kita makan move biar patah-patah nih keramaian, terlalu ramai banget cok. Semoga dapet topeng, gue pengen topengin.
Kalau kita pakai ini face healing, damage-nya nambah. Lumayan nambahnya 60. Exactly what I tell you. It's just a way to survive. So one can become rude, bloodthirsty. I never knew an ant bite could hurt this much. Finally over. Split up and collect anything the Eagles drop. There should be some Dapat good kill. Nggak dapat guys. Nggak dapat. Wih gila. Dapat topeng. Masih ada lagi ya. Satu event lagi. Angin hujan. Lumayan. Ini buat level 60 kan, buat level 50 kan. 70 beda lagi masalahnya. Oke, kita habisin di sini aja. Sayang. Peningkatan armor maksimal ini sama ya ini ya. Weakness, critical damage resist.
lumayan. Nah tahu dapat damage. Pas habis. Ini berapa, 70 ya? Oke, ini kalau kalau 500, 5 kali 4 2000 bagi 4 500. Ngintopan. Oh, ngintopan. Angin topan, angin topan, angin topan, angin topan. Lu bawa mobil lagi, Cah? Lu yang nyetir lagi? Iya om. Males banget aku nembak-nembak. Masih Jenuh. masih 18 menit, Bi. Masih 18 menit, ternyata gue kira udah mau mulai. Belum. Gue sambil makan dulu, Cah. Aman. Aman. Nggak tahu, tinggal tuh mendadak tinggal terus dulu. Ya. Pada kedua dulunya langsung aku tarik. Bandel. Right. Nggak boleh kayak begitu. Terusnya juga bandel. Bandel.
Hmm? Sok. Jangan disayang-sayang. Karena dia jadi kayak di tempat baru kan. Tapi kan nggak adil kalau kayak begitu. Sikat diomelin kata kagak. Kayak jangan dong itu mau dong. Masih bener. Iya. Besok. Besok. Kuala. Aneh. Saya kebiasaan. Itu kan ininya. Nanti kami langsung. Pakai harus tadi. Kemarin kita makan apa ya? 5 kali. Oh iya, mana dia? Udah steam nggak tau.
Kayak no. Panas sudah. Aneh. Kamu bikin paikut juga gini deh, no. Jadi itu pucuk kali. Ini paikut bambang. Itu pucuk kali yang Mau beli sama Kak Bejo? kan? Iya. Ini deh. Yang ada kembang tahunya kan? Kamu nggak pernah masuk lagi. Ih, pernah. Cici malah nggak pernah makan masakan kuping kan? Pengurangan cooldown. Kamu nggak pernah makan. Cuman nggak dikasih kerupuk babi. Main kayak beli, nggak mau. Kan jual. Drama, ada drama, cik cik, drama koheb.
Harus main sabar. 80. Tapi 80 tuh 26 hari, Cok. 25 hari. Besok kayaknya udah 75. 75. Kapan ya? Kalau udah 76 baru kita bikin nyari biru aja apa ungu ya? Kayaknya mending 80. Mending pakai 70 equip armor 70 aja gak sih ya? Nanti level 86 nya baru kita pakai yang emas, nyari yang emas.
Tungguin kiri bentar ya, dikit lagi habis. Tisu habis. Tuh, nih. Aman saja. Nih, habis ketemu itu kalau aku mau kasih makan milk tea. Belum, start belum? Aku belum selesai. Mbak, makan dulu ya, Mbak. Damage. Ya gas ya. Gas. Ya. Udah belum? Mau ke atas duluan deh. Hah? Udah mau start lagi, bentar lah di sini lah. Let's head to the desert and destroy the war beast. Ah, pempek mah. Ini nih, udah. It's been discovered by the war beast. We'll have to hurry and get rid of it now.
nggak ngebut. Ih, Weather's getting bad. Make sure you stay focused. tenang, tenang, tenang. Bukan. Siapa sih mau silakan? Kok tumben banget sih kali ini kita lama banget. Apa ada yang salah? Apa ada yang salah? Iya lama banget kita kali ini ya. A little bit more, we just might destroy it. Dia 3 menit kemarin. Ini bikin apa sih? Ini yang nembakin tengah, kamu tadi nembakin sebelah mana? Aku paling belakang ini, makanya aku nggak bisa nembak. Mana sih mobil? Nggak ada. Di depan dia. Kenapa sih anjir kita? Sekali lagi, sekali lagi. Awesome. We finally defeated the war beast. Satu, Batoy, yuk. Sabar om, belum selesai loadingnya. Ah, udah. Ayo. Kansu. Sambelnya taruh lagi deh, habis pakai itu pas. Tes sekali lagi ya. Yuk. Bentar.
Astaga, kiri. Masuk. Tapi malah PP di sini kan. Hmm? Saya minta Kak, aku mau VV di sini. Sini masuk, masuk. Ayo, aku mau masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk. Itu emang si Kit kenapa dia? Enggak tahu. Banget tuh Bil. Udah ya. Ayo, ayo. Mana sih Wilwin? Bentar. Yuk. Everyone, hop on. Let's head to the desert and destroy the war beast. Nggak tahu ada yang injek Tokai lagi tuh. $900 lumayan. Yo, gas. Oke. Belakang. Nah, ini dikit lagi. You've been discovered by the war beast. Kayaknya. We'll have to hurry and get rid of it now. Perin langsung nih. Gas, gas. Weather's getting bad. Make sure you stay focused. Jangan tuh summon galak banget.
Iya. Awesome. We finally defeated the war beast. Zeroid. Soalnya tadi paling belakang tuh paling susah nembak soalnya terbatas itunya. Berapa menit ini? Lebih cepat kayaknya, bentar gue cek. Tiga menit 30 detik. Bos itu anak-anak yang itu masuknya. Kenapa? Oh, belum. Udah aman kan ini berarti? Udah aman. 3 udah menit. aman. Yoi, 3 menit 30 detik. Di 15 lumayan lah ya. Lumayan. Itu 2 menit 28 gimana ceritanya anjir. Itu ada, nggak tahu gue. Itu kayaknya nempel disampingin terus deh, Cah. Jadi tiganya bisa nembak terus itu. Susah om, kadang mobil panjangnya ngeblink. Nah itu emang susah, Cah. Nggak apa-apa, katanya gini aja udah oke lah. Jaraknya beda cuma berapa detik sama ini? 2 detik om. Nggak jauh-jauh gitu ya. Itu orang-orang gila kok. Cukup lah di 15. Iya. Berarti si tanker Putihnya banyak bekas injek itu. Berarti udah jalan-jalan udah. Tahu. Kandangnya belok. Enggak. Enggak. Misi tugas yuk, misi tugas. Udah aku om. Oh lu udah? Oke. Udah. Luan. Oke, Cah. Di sini. Food testing. Kan food testing sebulan apa 2 bulan sebelum itu baru food testing.
Emang misi tugasnya bisa berdua minimal. Hmm. Ya, terus mau gimana orang itu belinya mahal? Sian banget lari anjir. Dede. I've marked a spot. Radiasi. Udah ya? Oke. Oke, thank you, thank you. I've marked a spot. Mana dia? Si online gak?
kita batalin aja nih. Batalkan pencarian. Kita yang belum apa nih, kita lihat dulu ya. Ini mau ngapain ya? Mau kemana ini? Mau kemana? Oh, come on. How did my clothes get dirty? Halo, halo. Mau kemana ini? Mau kemana? Dapat batu, cowok. Ya, ini dapat apaan lagi? Anjir, rampas. Bismillah, bismillah. Ya, protected cenah. Well played. Dapat batu. Lumayan. Dapat apa? Dapat ini. Tuh, batu yang hijau. Batu hijau. Sini namanya. Yang buat ngunci stat itu loh. Oh, iya, iya, iya. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Hah? Di mana tuh Camp Valley? Ya udah kita bikin aja ya. Kita kan belum nih. Mana sih? Kampret. Training Jetman asal yang menjadi asal tanya dulu kali ya.
Ya, kenapa? Da, 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 da. Oke, oke, oke. Damage ke manusia apa ya? The Eagles have taken over the refinery. They're going to produce large numbers of incendiary grenades and explosives to use against us. Brand is their leader, and we have to find him. You'll have to get rid of the sentries first, then find Brand's right Sakit banget AWP-nya.
Ada. Dave is in the old factory. Take him out. Then find the main door to the next area. Ini si Foxnya DC ya?
Skinnya salah. We're getting close to Brand. You make sure the area is secure while I open the door. Done. Let's move forward. What the? An armed helicopter? Take cover! We're looking at a tough fight. Destroy the helicopter and stop Brand. The turret left behind by the enemy can be put to good use. The turret left behind by the enemy can be put to good use. The turret left behind by the enemy. Brand has been defeated. Mission complete. Mau lanjut robot sama lab nggak?
Mau lanjut robot sama lab nggak? Ini kemana sih Zenitsu? Dia masih di dalam. Dia AFK ya? Robot. Udah pada lab belum nih? No time to explain. Take out the sentries by the door and be quick about it. Place is crawling with patrols. We're going to have to take them out one by one. Quick, open the door to the communication center. Don't give them time to respond. We received a report from a Raven mole deep undercover with the Eagles. The Eagles are rotating guards from their Arbitrator Mecha R&D Judgment Center with guards from one of their mining bases. They're totally exposed. It's time to attack. The mission couldn't be any clearer. Exploit the guard rotation to take out the Eagles Judgment Center. This is going to be tough. We absolutely need to locate and disable the Eagles radio station to prevent outside reinforcements.
Raven friends. How about we spice it up a bit? Our bomb is about to detonate, and I'm afraid it may be too late to run. Uh-oh. They must have found a way to call for reinforcements. Helicopters incoming. Try to hold out from your current position. It's your best bet. Heads up. They scrambled their air force. Our elite squad will take advantage of the distraction provided by the Raven's main force to insert into the Eagle's poorly defended base and destroy their critical infrastructure. Uh-oh. We're dealing with a laser tower. Tower deals devastating damage to locked-on targets. Get close and disable it ASAP. You can find 3 other laser towers in the power testing range. Follow the same protocol and disable each one. Look, someone forgot to take these files. I'll bet the Eagle's power test data is in there. Quick, crack the code. Ya, kepencet lagi. Hands up, Jackson. The latest product of the Eagle's power test. If we don't take it down quickly, he'll reactivate all the laser towers. Get out of here while you still can.
Take this! Get out of here while you still can. Huh. You're here in the name of justice. Get out of here while you still can. Sense that hopelessness in the air yet? Hey, that's how I know I'm still alive. You can't take me down so easily. Not today, at least. Sense that hopelessness in the air yet? You have your purpose and I have mine. The Ravens are the only ones with something to protect. The Ravens are no nobler than the Eagles. Whoever remains standing out of here while you still can. Get out of here while you still can. Even if the Eagles I can't fall, believe you you have managed to nowhere take down a go. predator. Not with the You better world head in to this the next state. area. This area should be the Air Service Division. Blow up all of the Eagle aircraft to kneecap their forces. Here it is. Place a bomb on the 3 hangars to destroy these key facilities. Be quick. Jangan jauh-jauh nggak bisa ngehil. Ini AWP-nya. The super bomb is about to go off. Take cover in the escape tunnel.
What are you doing in the Judgment Center, my poor lost friend? This isn't just one of your ragtag shelters. I'm authorized by General Charles to terminate intruders. Extreme prejudice. Aduh. Ada laser. The clunkiness of this arbitrator tells me it's not the latest model. Move fast and we should make it to cover. Ya ampun. Ya ampun. Allahu Akbar. Ya Allah. Ini apa? Ya Allah, pada ngincer gua semua sih. Completed our mission and defeated the arbitrator Mecca. I'm so proud of you. The Ravens are so proud of you. Ya. I'm dying. Ya, meninggu. Udah pada lab belum nih? Mau langsung lab nggak? Repair. Kita repair dulu. Wah, udah pada pecah. Repair. Iya, lanjut repair senjata dulu ini. Sebentar ya, pada hancur. Sabar.
bentar lagi repair. Sabar, barangnya pada habis. Lab. Lagi apa sih Fox? Bikin buff. Damage zombie. Meningkatkan damage terhadap zombie. Ini bisa kita bikin 3.
Ayo masuk aja, masuk. Masuk aja, masuk. Masuk. What? You've triggered an alarm. A large horde is coming.
Udah pada tahu bugnya belum? Udah tahu bugnya belum?